adisuadia papa sana be me so me ba akokra me da to fie fo no efisa na wo hwe judge ya enu de eta nkomo no me pese me nya judge ana lawyer na me na di nkomo ana me pe lawyer bia ma na me pese ya na pe lawyer ma me because kwaya judge ne fa so 20 billion assembly no me hia lawyer na wa cheche pebi ma me na pebi ma me hia lawyer na me na edi hu nkomo Ena me papa mu fie agudie ono no ho na ye de ewo ena papa bi afa akoti kwan be dada ma me ne wale no sa ma me ne wale obe wale no ne se ajapade ne no obe pa ye de abefa one day me na nada sorry na wasesa agudie ni nyina de eko ode ko ye ne efi ode ko wura mu ne kuro me pa me bokuro ni de ye de safo ye de you can't say this afford to be pronounce if you are a shifty no say wow because a good day no na me papa mu fie bosom ho agudie eti ko hye amusua ni nyina omu nyina wuwui enti wade bi wo ho na se ensese bafie a yenkotwetwe musuo mfa mafi se be wi ase japade is very nice girl se empo se nwale wa ana oka se abusuani nyina yantena se ne mfa yentu ya menim se sa lumba yere panyere no so maame no wo ye good enti afrika sa ne se no enwene steady se bi omo hu se wakoto baby lumba fie no wako de bi ho ne tena ho hwe wa we wo hu sika wo ho ene ne hu eno so na kofa musu aba me mama ka asabe nkyirawo my be on no MP e o Ghana no friko me money dey o me na ya example sa my no ewui na yire mu ye mienu na ketwa no ajapade ne bi kodi ne wo eno me kodi oba no na do so pa enne oba no me to ka so sere no aye dey wadi sa anhia awale na enyi eti papa for so ko hia ne element hia obi wa e ma ya wale obi wa na ye onfepade anka so oh that the lumba de o ma me ko hia se wade o timu so hia ne onfepade pa eti obi wa ko hia onfepade na mistake na efun sa unya bibiem kasa de obi ka nipa ko kasa de oba ko bi si abobo so ko good that the lumba ni ma so oda wa me ne aba wa kwa nkesi anka be de oh bia oh na sa menanga mimi kunu ena ngamte so akofa obe ya na genere na me kunu na bosompra o na tia me bi o ha me ni ona me ko buga bi kwa sa sa mo mo hwe programming mesra se mu fa ni bi ma me akosua me ko bro girl no what wo ye oba wa nya oba kokonima anya dai ankwan atisa akoko edane ne ho odwan etra na warriors sanity ene ne abeton ne so enumonyam ne obepie kotokante na effect ese that day no asase we so wow na effect na asun ne ahonhom ani ayede me ne so ni krusa makra de bejepa me odobro ni so will go through a lot until also your mom pioneer there and my non social ninja because we're a victim that sabe ma obi any dia akra it's too young for that so go with your penny ko sie funu kura wo fie ho na sa papa we ti fie o de ni so say funu kwa no bia no kura wo baby ese na kura ne papa ne bu na wo papa na wo obi ma odin say ye flow to pack as a busu apanyin we high ranking of you if you can me drop on thing to say my jet to mother or my flowers jamasima to me dear busu apanyin me dey me day na kwa ka bisa na do better to say my fat me movement awo won to ma to understand the word na pay proposal so
ade ade atwa ho na papa ya sesa na tade papa ba bon say eh na abiso penny boko de na papa ye want to make go asata de asan papa we ya santini nti de aka wase mo wabu asantefo ani ma se we na ya asantefo nti we ya na papa na kasa no abiso penny sorry to say to you abiso penny why you also a gangster but you are not a gangster we are elder yeah me Pentecost need to say Pentecost we go Pentecost for anymore because the way you react all the time like a gangster Oba na wo ka Hausa echasa wo ya na walking no come on don't do that it's very wrong please baby wo duro utumi ko duro ye no on deserve so be sa wa bonten e tumi e mu oduro e twie tumi nya na ekukura ma e nyina bonten man kora ni ho ada patwe sa e very sad mesa ka se bi na ankrofo ka se Pakoso hene ni wa pakoso hene wa hokra na se papa we betwa ye because na ye betwa because tumi ya dia ma no tumi e mo do na se ngondi no na no wa go to for fie kra wa vanya se no but pakoso hene ye de abusu apanyi ni you are too old for the warrior no ana adwene ho se efie nyina tenase aka bom se ye wo fani nanimu nyam me hu is very nice man Utin so anya akra no ho fe na sabe ugira bonten yes na wo say elder wo go Pentecost be nya sure say wo sa no mo kan but me sure person ka Pentecost an kombetu na say me mate se so no akra no wa resign from eti abusa panyine to bag la me na me fun to pack on fa so the usu abusa panyine ko usu aja usu be ma fantam from wadawro ma baby akoye nde uko too far this is the time oso no abusua no etrase na mo be trase mo be keka no ma bom ba se me mom de me wa abusua mu dia ke be soro etia na etu abusua panya nde me ka che me wa abusua mu dia kama me etu no there also mutu no na we dey and obi abusua ma se mtu ntime nka se me se me wa abusua mu dia na me etu okay ase abusua panya na me pese utu a man of mariwa na ewefo utu ma abware o mariwa ye teta nkofo kunu ye fa we me pese utu fo na ye me ya obi ka yakoda kotoku sa mo bi ne ne na se me ye nyina because wo ye oba ana wo ye bema na wo kohia obi na wo gidi se untimi nware no wa manipa nti asese enya ware na me no ye de ware na empranhwe me wo yere ma ne mfa ni de ese emfa ma wo yere na enso kura no oba wo kunu se ni kunu be fa no twempra no kura wo nsunsuanso bible ka me promote se ko twempra dabi wo so wo ho nsunsuanso okay ana be ma so a wo so no wo se obi ewa yere na so na twempra no sa nsunsuanso na oba ne nya wo so bi etimu nyina on the both side nya obi ayede okay enya Matthias so no obi yere koda na nya nsunsuanso te say the David esi bible mu na sa so na oba so koya the same thing okay but the woman said so oba no ani kun ana ote no bible no kwatwempna ana waye efia ware dia obetuma twene mpro yede okay na bia me ka so akwasha kawa ewo nensa so what you say sa be ma no hu no jan no fa no musuo ne de enko but so nsha kawa wo nensa na se wo ye traditional marriage dia no opeso ware be me nu miensa ka ho a ayo one na yere eno no okọ no akopata yere eno oyere busua wo de koto omani ni apa ya tro ba no ye waje empata na so ba no pa nye empata no so ya asem so onye ntu yes also ba je empata no hu se me wo kra me ne no enam sa de nyina ye ho bi mo fa ma me akosua se wa ene ye nua keto a odobro ni asem enye dai emfantu ye ho fo because atem we dey adisuade pa me asem sie da bia me kasa me sua ma bibire se ne be me so me ba akokra me da tufie fo no efisa na wo hwe judge ya enu de eta nkomo no me pese me nya judge ana lawyer na me ne di nkomo ana me pe lawyer bia ma na me pese ya na pe lawyer ma me because
Acquire judge and a file so 20 billion assembly no. Me here lawyer na what say baby mama me bia lawyer na me na edi hu enkomo na cha wadofo na fe yenko adofo mo metenkense ya masantefo ene madofo titru abronfo kra me abronfo support me class as na sa abronfo asem ba o mo kra na age enti ama mesre ye nua santefo ene bronfo ye ba ko ye ba ko ba be se munya na fa de pama na no se ye wura do ma hene be kan asem bi na me de pa otumfo ko kasa wo Frastar House oba bonten o se bra na nanom abrani asiesie ade no wo be kan ayibia wo nchen no o se o mo chew okay na se o support ye wura asem o no ahu se ba bia waduro no afede eye o so jeni mom mesre sa na amana mu hu no esunsum asem a esunsum ntokanya de be dey sa enkonwa na o die no edin bi abefa to ho so bia e wo sunsunsuanso ehun sunsunsuanso no mumie no ye dai ba ye enkoradi kwase de anu ye dai etum ti mesrem bebre se na social media ye komo a ene obi abi na no odi panyine bi ata mesre munya saade na me wasam ba ko bi ka anana kanu na chawa sasam na make is about a jawgraja minipa yes. Minipa jagora before jagraja buy na me follow no I didn't try because the way I know kasa and was a jovial guy because me ba pani chain into me ba we very jovial guy now or sometimes or kasa was say before gagege no because I say friend no jack Odifo Jacapia, Odifo Gege. Me penasa na mesra Odifo. Wada Roma. Me mo papa. Abednego. Obeton pankro no me yashante no tani. Aye wo me kumase tete me kumase. Ti me mo papa me no nua mo nyina, wo nua mo kumase me nimbi. Wo nua ba ko e fe no Odifo Elijah. Me ne mo no. Wohwem video ya fa a chance we wa yaman abaka no pakolacho mesra bebre Odifo Jaguraja mesra so bi fun wa obi fun kuma obi mfun ya nyame adwuma na wo ye de wo ye na se ma onse social media na wo bodua na wo ye se omo ye nkura sa kura bi be fun wo se wo mfa se bi kwa no your age mate an se bi kwa chan ba me de me hu se omo me hu no bi omo ye smallish ntina bia me cancer mesre ayesa na usa udin usa enumunyama nyankopon de yede ede ama wo ye young guy ba bia wakodro nya obi a ne betima yede adru ba bia wadru bo udin ho ban sabe sanoma wo ye nyina so senye social media I don't think say kabebasa because we social media personnel enti ama social media for so to be yede ema no enti fanse sa social media dwan esa na tie because maybe miniminu ama Linda mo ya twedem video bi na obi ba se be comment kasati am me yere kwa ya no kwa me na mako social media ni pa wa baba mi awano yesese ojimifo kra kana no to moye dai ibu ni nyansani wa nyansani na kasa bebra ye bu jimini mesre bebre ajagora wada Roma unua men kasa mi nua meba no ko me babro tete yes nto ye meba mesro bebre onyini za yeso onyini sa okay mesro bebre unua Odifo ameka ko no chan wono so odibu ma me pa Elijah mesro bebre onya medin mo sa madome we my ebikura na nya wo so obo kwa ne aton na asem kosi a yes Jaguraja na kunipa so what you say ebikura na nya dai nya wo mesro sa no ma twa so ne di wule mu na ba bia nya mede wo ko no empanifo a nyamede wo ko manim anya mpanif keto a utimi nya akwan ekota mampo hema nchen utimi nya akwan eko yewura otekoko so ko chia ne nsem anya obia na chia ne nsem se de wa wo kan ye se wo ko chia ne nsem hu se tumi foforo bia de aba omu ade ne pictures bebobo wo dem e kire se nyamede wo ko akire ada wo yes ade no sofo bia o ye me yonko wo akra o fra me
obusa me say opasa okọ otumfo ho na oche otumfo na busa nsa adan oso nim se oche otumfo na ye sofo a tepia ma unshira kwa oso nto besre say ka me baga na bia na ya regiment man na me regiment man e kire se wonim de wonim sunsun asem ehun se papa no chia na bibi ye de ewum na akochia aye wo de se twinka wa ebi aka papa no eti wo ya bia menwene wo nko ahu dwene entire the whole paper o me de ewo wo nche empanifo du wachi so bi kasa tia na bi nkaka panyine bi eti me baja graja me da wase Odifo gege. Odifo jakapia. Toba sopo. Toba sopo. Ote tena superb wa. Tena superb na ote odo so ote video ya be so. Emma attack. So we dey futu la. Me dey ma say eba. Why? We are very nice guy. The way yeah, me penance o ba na the first time me kai say Nana Prempe Germany e go no. That's the time I started saying me scout. Me started saying me follow because me follow Nana Prempe. Ti me started saying me follow Ajabraja. No me bia we bia na me yede. Me ko he me timi stress ah tanta me ko me tampa story ah. No be mo dio jakapia dey so best. Yeah. That baby akwa ye say o sit say that say. When not to say because me say we nyina joke na o ye dey. Oh yeah, and the manin lead to cases Albert Kesson Crawford and Winya. Then the Pacobe do at Tamon on Fan so and Medase Asalich. Watch out of where I'm a for more metin case. I am a mini aba Ari Pink Shatter Julie Jew. Julie Jew original. Oh, Zaba, no size. And friends, I actually. On the one Kakra. Actually, so Kogan only D. Omukogana. Oh, okay. And mabusia aye Pentecost asofu nyina mechia mo. Mechia osofo buaben. Success Temple sofu. Sofu de maye ni nsa ewo mu bi. Enti ne meka amanipa nyina ate. Okay. Yesi nipa ya ade a osai. So ye kese na do ma omu ye eduru no. So yi na ye. Suffer. Oh, Bishop. Okay. Bishop Kent was one. Suffer Wabe. But there was only or yere. And then, oh, man, or family sending me a precope. Okay. And no, me do. Send your domino. San, I'm so me do. Or suffer. When you go ponchra or bibia. Many aba I used so a friend and say a rama and Kwanza Bruni. Okay. And mammy say, wa fisherman. Uzi Bakope and a Miami Conti Henny and a Santima UK nyina busia penny. Na me kanama jahwan a Santima UK nyina hema na ajapoma bonsu. Mechiao. Woni mami dufie a oba penny dufie a o Watford on so mechiano. Mechia ye chairman omono mechiao. Mechia busua ni nyina ora miame hima atapokria metenkens man chairman kapitiano de aba be hwintro ene menu aba mamitiwa mesra mabusua no modoso man tima ma odin asa da bia me bobidin na meja bi no na mo de ache me mira bi bedu ameka o na ososuma bodin because me kasa dodo mfonsompam salute thank you abusua ene na ayi mo anitua ngomo ya bebo ye asantefo ya mamre ene ne ekoso ene ja ye chirechire musa de be ya nchirima no eba no mo bete ekwan abusua pani ede dade lumba se dade lumba funu ni ba bia wo je se ofa kwa abusua pani no betimi ho ba bia dade lumba funu so nsie yo ye hunu mu ye nim because e funu ayebu ni be dia ye nyi ntum se ye dade lumba baby ada di lumba wodeja Bishop Penny wa me ensa kan why Julie Jew TV ahaya eni edimbesi ye besa share biom bye na ma do for bye